gabirega ry'amashemererwa ayishomero rya Karagirwe Memorial Primary School omureka kukuru omutawona kanso yarwe na n'urumo ruhama ntungamo obwabeji abashomesa hamwe n'abazire bari kusima ruhanga habwo kushataguza ibye cya mushanju zaha twaye mamata twatachira ruhanga twashaba ruhanga mbwe ntaturire ruhanga reka tumongere ngaro tumutera umwira. Karagirwe Memorial Primary School hategera harengo rwahiguru omukoraje omwaka guhwire 2023 abeje nkaga nabona bashtamire bye cyamushanju bakizira mu idara ryo kubanza kandi nano mwaka gwe2022 nabwo abana bona 54 bakizira mu idara ryo kubanza kabasa kukoraje bakiyamu first 100%, that is the first grade yona hako twatwina bana nkaga nabana bona bija omidara ryo kubanza muno niyo shonga habwenci kandi twina shonga mpango munonga yo kusima ruhanga abana bukawa babuza atege yahirukire amateka nyarahi izangite zikabanje natosa kurayo dinjira mu zirgaho maja mpaka excellence academy swali kozire ekipe cyake ya Karagirwe nakantuka cy'uno Honorable Beatrice Rwachimadi mukuru w'ishomereri kandi wabireho munyishengero wa district ya Ntungamo ashabira abazire kongera amano mu kushomesa abana babishiki wewe kutwikirizamo ngo abana banywe tujya kubareberera mugambere nabo bataka twikirizamo ngo Karagirwe Memorial Primary School abana riyo ne bashomesaje kandi bakwataki Honorable Rwachimadi nashobora ngo agatandika hwishomerero mureka kukuru omorro hamantungamo na nekigenderwa cyo kutungura umutindo gw'ibyo bwegese ukano ushanga abazire ni batwara abana kabare mbarara Kampala mu baronda quality education so nyuko mwebembeze kandi umuntu urukunda ugushomesa nkahararizwa kutandika hwishomerero abo kureberera bizamunye naboherizaha kandi kohereza mu kumahuni bija kureberera cye headmaster ngo njurira bakireberera kandi bampa report ngo bizamu harimo kopa. Karagirwe Memorial Primary School niyo yasingirisha za rya Ruhama kandi yagaruka yabe yakabiro mu district ya Ntungamo omukoraje bye cyamushanju omwaka guhwire 2023 ishomereri ne rya day and boarding kandi nerga nasare mpaka hacamushanju ahabwa TV West ndi area Saratugusa.